Mema obi biara akwaba eba Xposed GH eswo na and the days and then no first time ababa kan yansa dia na wa subscribe wa like wa share wa comment e section honomo me chema comment section honomo na owie nso a na me ka wo say Xposed GH and sama edi atwentre e wo man Ghana mu eno ana Xposed enya homra ye de baba so modada ni akoso e wo man Ghana anywhere mu afa na nyina no ana obenya no e wo ha no mu sei na ebusuafo mede wo bra eye nnensem a wo be kaya over the weekend from Friday kwakosi weekend no enenya nte yase Clash of Titan kese bi pa enesi e wo o man Ghana mu na Ghana de oba bibia obenya bi concert bibia obenya bi e wo ha no mu sei wedie anka enye senka video ni ebepie mu na ye bo amanfo ni dia obeka say a movie ana nkofo ni eyi Owusu Bempah ana afensu Patricia Evangelist Patricia omo ana mudi hie mu ewo eye na agrada fie ho no chema Patricia na nkasa ne fie ho no ma chese adofo enye asem ketwa kra enesi ewo ho no mo se mo hwe video ni bia mo be hu a Owusu Bempah sa ne boys bi mu ekopie mu a chese boys no omo anfo mo sapan anko Moamu nim se ntokwa esi wo eye agrada ene Owusu Bempah ntemu ne de emu odupa ema eka Owusu Bempah ma okọ na sorry dem anka sofo de nke se mama ye mmodua na Owusu Bempah eyi sade ni na efi ho ede ono ankasa no honam ene ne bufuo hyew ekopie onyankopon fie ono ose ana honomo ana odi duabo kese ekọ no 31 good days se odi bodua na mukaya okra aye anointing oil ana na oto ebo aye fem ho e wa sorry dem ho a odi bodua na sa duabo 31 days ni nyina obekan a na agrada nidi ewom faze akwakopem ada o stop is aduabo ni nyina na agrada edin ewom na kyose ye ni na behu ni se ntokwa esi bomu mienu ntem no enye ntokwaketo na enye nde ana asem ne yede ebegu na agrada ni Owusu Bempah no ye ntimi enhu ni enam so antokwa ebe a omunte because ni eminim ni se na nkankofo wedi nkomo Bempah na Owusu Bempah no hu ni se agrada eye ni niece na agrada nso tai de sika bi ebre no ene ho kaka won nso ye hwe ani se agrada besesan no na kyese ntokwa kese bi ana bebe pie mu ewo eye omunte agrada nso betwe mu a o se Owusu Bempah no complain se wa ma ono kwan mana mama trende ama onu mu ndi nenim kan ama hye gods na ho kaka wanu ntina ne bu afu ne ho ama afododo nso a na esusu se sika na anya emba eye Owusu Bempah ensam ntina ne bu afu ne ho a ode etan ewo eye agrada eso nsam ne de ye ntimi entwemu na enim ne se following up on their stories no Friday Owusu Bempah ede bufo ekọ eye agrada fie wa chese o se agrada okwakokunu chese ne boys nso omkọ nso de omfam sampan anko omkuekuetuo ene ho kaka nso nko omkwakọ ye fight pa eye video bi ebabetumo a chese boys na nkasa enso be kasae kasa bebre efa nsam no ho ansa no mutu sa na mono odofo ye nkonko hwe video ne eba ansam no ye be obi bia obi cross me we me I will keep me finish you me boat working. I'm telling you the truth. Ghana, you cool and come baby out. Obi cool free. And make us a personal property, and I showed it. I align sisi to ekutai. More. Some question I didn't know that Ghana had a shirt. Agrada, enough is now. This is the time I'm saying. Me my 24 hours. Agrada. Sira ya baby a opesi esia na tuchi so for Owusu Bempah. Hwe agrada sa wan kira ho bi to Nyankopon sa wonama. Baby piara agrada wonam bia ye careful. Me so boys what lie. Okay me to Nyankopon what lie. Agrada what lie na te gobe mum bisi mum body kasan kama mum fika aduru wa se agrada Segi agrada, wo ba wo be so yet so ye bema. Hwe, ye oba bia timi try so agrada. Ghana ye cool and come baby out. Obi cool free. And make us a personal property, and I showed it. I align sisi to ekutai. More. Some question I didn't know that Ghana had a shirt. Agrada,
enough is Dabi now. Me see obi bia a obe cross me with me. I will kill me finish you. Me bow to a kun. I'm telling you the truth. Agrada sa wan tia wo. Bi ko nyankopon sa wonama. Baby piara. Agrada wonam bia ye careful. So boys, what lie? Okay, me to nyankopon what lie? Agrada, what lie? Ghana ye cool and come baby out. Obi cool free. And make us a personal property, and I showed it. Sawunama. Baby piara. Agrada wonam bia ye careful. I align sisi to ekutai. Mo. Samu kwasi adina mo de ti Ghana ha no. Share. Agrada. Enough is Dabi now. Sawunama. Baby piara. Agrada wonam bia ye careful. Ghana ye cool and come baby out. Obi cool free. And make us a personal property, and I showed it. They see obi bia obe cross me with me. I will kill me finish you. Me bow to a kun. I'm telling you the truth. I align sisi to ekutai. Mo. Samu kwasi adina mo de ti Ghana ha no. Share. Agrada. Enough is Dabi now. My year announcement. Odi opa catch Agrada na no me to no me. Sena modi atutu ona rebe no Owusu Bempah pastor threatens Agrada with kwasia. Me see obi bia obe cross me with me. I will kill me finish you. Me bow to a kun. I'm telling you the truth. Ghana ye cool and come baby out. Obi cool free. And make us a personal property, and I showed it. I align sisi to ekutai. Mo. Samu kwasi adina mo de ti Ghana ha no. Share. Agrada. Enough is Dabi now. Agrada sa wan tia wo. Bi ko nyankopon sa wonama. Baby piara. Agrada wonam bia ye careful. So boys, what lie? Okay, me to nyankopon what lie? Agrada. Me den kamenya menim ne say uyo Kristoni a usuni oban ene bededi atwere say uyo Kristoni oma ebufo bi endi weni mo kan no matter what obi beye wo de bone eche ana onsa so emma afofro mo wo nchen enfo mo nkonkos onfo mo nkoshe asemo because na menim say yaka atwo say asem ni de besi o na ne nam ne so a asem ni esi no ondue inti wo ana asem no esi efa ho na wafa amanfo ma na odo mu nso ahya asem no hu bi na mo kokoko ema na we na mo de pasapasayo gidigidi ena eba eyewe agrada ono ne nkrofo mo be no enya we pe o enya boy to masara ne pe na owa asori ni kunu wa asori na asori mani na ebe no afa nso firi ne nchen so a owa asofo nketenkete bi wa ohihye o masem omu ni na nso asori mba so ebe no won so wo bi onso won krofo omo bata wo inti se Ghana fo dodo na na be ona Ghana fo dodo na na be na se wo de ntokwa ko hyehyia we na we hyia we enye pasapasa yo ana wo de ba eye oman mu ana enye amanfo mankra ana wo didi agro na na e wo mu se nkwala no omo yo but onso una ye leader na motu a onso tunu eno na eno nso emo mu ye de edi wechi omo so nam kwan so mu ye bibisa enti Christopher ye nya hweye e wo ye ne ye bi mu ye nya hweye bi e wo sa na ye ya ade onim se ade a wo ye no nya ade a ene Christo emra ebe hwia ese atwe ho efiri side kro no ho because yaka Bible naka Matthew 7:16 by your deeds and by their deeds they shall be known enti ye ne ye supan ene sane ye ade eno ne betimi atwe se ampa ye Christopher ye nyankopon enkrofo ye ne nyankopon ene nante ampa ye mfa bone enche mama ye ma amanfo mama ye fa ntokwa bi embe bore ye ho emfa amanfo manso enkonkorom na sesem ne sia etire no yen ana ehu betre ya sanso egu nyankopon enim fin so aka ho ne din so ya sanso e de atache afa ho aka ho mama yen hwe ya ye na motomu ye mama ye nya ade a ebegu nyankopon enim ase adofo aha ana mede ma asem ese won so wadwe ntrefa ho no na ade ato ya comment section mo amaye owie a wa like
share when me notification bell no na wasan so a subscribe kama e wo bu eni ne de kwan so amaye dasen ne ye besan so ehye bio makramo